अहानबदा हौजिक फावगी मरोइबा पाउसिंग पिजरी हौजिक चथरिबा राज्य सभा के बजट सेशन दा से बिल असे सप्लीमेंटरी बिल अमा ओइना मतम अमदा हेक्ता पुथोकपा याय हाइना राम माधवना हाइख्रे हौरकलिबा आगांसिंगी पुंसी लेपकदोरिबा मही मसिंदा मरम चादना अपनबा पिरोइदबनी हाइना मणिपुर के गवर्नर नजमा हेप्तुलाना फोंदोख्रे अमदी ट्रांस एशियन हाईवे ओइगदोरिबा नेशनल हाईवे 102 की इम्फाल मोरे लंबी परिंग पाक्थोकपगी थबक खुमांग साउसिल्ली खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंथिल की पाउ मियंग ताबिरिबा सिंबु विद्यापति म्यांग लंबमना ताराम ओक्चरी हौजिक पाउ संतोकना पिजरी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज राम माधवना यूएनआई का उनबा अमदा सी बिल लिसिंग तारामापन असी हौजिक चथरिबा राज्य सभा की बजट मीफमदा एप्रूवल लौनबा मतम अमदा हेक्ता सप्लीमेंटरी बिल ओइना पुथोकलबा याय हाइख्रे नाकल अमरोमदा हौजिक चयतनबा कया लैरिबा सी बिल की मतंगदा सेंटरना लौखलकपा खोंगथांगदा समता पार्टी अमदी बहुजन समाजवादी पार्टीना सौगतलगनी हाइना फोंदोख्रे ngarang namidang party anigi maikai digi सी बिल राज्य सभादा पुथोक पदा सौगतलगनी हाइना बीजेपी की लुसिंगबा सिंगदा थाजबा पीख्रे मसिमकना राज्य सभा की बजट सेशन लोइगदबा नोंमा वाटलिंगै था असिके तारानिथोइदा राज्य सभादा सी बिल असे सप्लीमेंटरी ओइना पुथोकलबा याना लैरे हाइरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानिंगदबा फोंदोकलोदुना लमदम असिगी मियाम अमसुंग महिरोइ सिंगना खोंजंग संगसिनबा लेप्ट्री ngasisu थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा माइकै अदोंगी महिरोइ सिंगना बिल असिगी मायोक्ता वाकत खोंगचत चतख्रे खोंगसत अदुदा सरुक याखिबा महिरोइ सिंगना सीएबी यानिंगदे मणिपुर द सीएबी चतनबा यारोय राज्य सभादा बिल असि पास तौबा यारोय हाइबा खोलाउ सिंग लाउखी डीएम कॉलेज तसु महिरोइ सिंगना सीए बिल गी मायोक्ता खोंजंग संगसिनख्रे खोंजंग अदु पुलिसना लाक्सिनबा होटनबा इरांग थोखी अमरोमदा सी बिल की खोंजंग सौगतलदुना ngarang numidang nimpalna sinduna mayai lambi paring langthabal fura makhongdagi hauraga akoiba mafam singda mairagi rally chatki mama mapa amadi lairiba civil society organization singna haurakliba angang singi punsi lepkadoriba mahai masinda maram chadana apanba piganu lairik laisugi मंगाल लैबा हाइबा असना मसक थोकपा मटिंग लैबा खुनाई अमा ओहेनबा ngamgadoribani haina मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना फोंदोख्रे वाफम असि ngasi मंत्री पुखिदा लैबा आईजीआर सॉट की आसाम राइफल पब्लिक स्कूल की कुंथ्राग हमदोइ सुबा चहेगी ओइबा थौरमदा अथोइबा मिथुंगलेन की ओइबा वारुल पिरदुना हाइखिबनी महाकना मखा तारादुना मणिपुर हाइरिबा लमदम असि निंगसिंगबा थोकत्रबा मतमदगी कांगलुप कयाना खुंदा मिनदुना लाक्लिबनी मतौ असमना हौरकलिबा आंगांसिंगदसु अमत्ता ओइबा अमदी नुंगसिबा चानबगी वाखलोन अदु पीनबा होनसी मरमदुना हौरकलिबा आंगांसिंगबु कनागुंबा फुरुप अमगी फत्तबा वा ngang amadi kanagumba amabu hunduna khak ngangloi haiki Assam Rifle Public School की महिरोइ सिंगदा मना yenthokpa amadi nat की ओइबा जगोइ इसै उत्पना मपुंग ओइबा थौरम अदुदा नजमा हेप्तुलाना मखा तारादुना स्कूल असिना मियोइबगी मिनुंगसिदा युमफम ओइरगा लाइरबगी लई मखादा लैबा महिरोइ कुंतरुक्ता महि मसिन अमदी हॉस्टल की खुदोंग चाबा पिरंबा असि सिंथानिंगाइनी असिगुंबा खोंगथांग असिना लमदम असिगी महिरोइ मसिंगबु अवांगबा थाकता पुखटपा ngamlagani हाइखी ngasiगी थौरम अदुदा आईजीआर साउथ की मेजर जनरल के पी सिंहा आसाम राइफल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अलकाइजेन सुसरुक याखी आसाम राइफल की मकोक थोंगबो ऑफिशियल अमदी स्कूल की ओजा सिंगना शरुक याखी Fortunately, there may not be any disturbance of education in the Assam Rifle School because of its location. The motto of the school is to lead towards enlightenment from the darkness of ignorance. It is indeed a noble thought, and I am happy that the school has been truly living this thought as evident from the results. Trans Asian Highway ओइगदोरिबा National Highway 102 की इम्फाल मोरे लंबी परिंग डबल लेन ओइनबगी दमक लंबी सेमबगी थबक खुमांग साउसिन चंगसिली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की मखादा एशियन डेवलपमेंट बैंक ना सेंथंग पिथरदुना चथरिबा लंबी सेमबगी थबक असि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड ना इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ओइदुना थबक सूरी लंबी परिंग असि किलोमीटर 45.680 सांगबा मफम सिंगदा लेन अनि थोकनबा होटनबदा अथॉरिटी
ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 457.77 ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 15 ꯐꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 60 ꯔꯣꯝ ꯇꯦꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 9.3 ꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 4 ꯑꯃꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯛꯁꯕꯦꯇꯔ 39 ꯗꯝꯄꯔ 35 ꯁꯣꯏꯜ ꯀꯝꯄꯦꯛꯇꯔ ग्रेडर मरी जेसीबी 9 वाटर टैंकर 5 ट्रांसिट मिक्सर 2 माइलिंग मेचिन सिजनरी हौजिक थबक सुबा असिगी अचौबा दायित्व लौरिबा नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल अमसुंग कंट्रैक्टर ओइरिबा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के ऑफिशियल सिंगना लंबी सेमलिबा असि गी मतांग द वाफम कया अमसु फोंदोरकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जु फतबा मफम ओइबनिना मसीबु याम थुना अखोइना याम थुना लोइगिदुना अमुतंगी मयामगी चटपदा नुंगाइनबा हारिबा इम्फाल टू मोरे नेशनल हाईवे नंबर 102 से मसी अमुतंग पैकेज सेकेंड पैकेज से अमुतंग थुना अखोइन लोइनबगी अमुता अखोइना जु कन्ना होनजरी हम लोगों ने प्लान किया है कि जितना हमारा हिली पोर्शन में हाई लेवल वाले हिल्स हैं उनको हम मई लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे कटिंग जो करना है हमको और बारिश का सीज़न हमने कंसिडर किया है अपने प्रोग्राम में जिसमें कि हम जो लो लेवल एरियाज़ हैं जहाँ लो हिल है उसको हम बारिश में टेकअप करें तो इस तरह से हमने मानसून सीज़न को पूरा अपने प्रोग्राम में लिया है प्लस कुछ कलवर्ट्स जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो हम प्री कास्ट बनाएंगे वो हम अपने यहीं प्लांट में बनाएंगे और उसको ले जाके साइट पे फिक्स करेंगे जैसे नॉर्मल प्रोसेस में बनता है कि आप जाके साइट पे ही बनाते हैं वैसा हम नहीं बना रहे हम उसको ऑलरेडी यहाँ बना के ले जाके वहाँ लगाएंगे तो वो सारा काम हमारा रेनी सीजन में वो हमने अपने प्रोग्राम में कंसिडर करके तब हमने टारगेट रखा है 18 महीने मखा ताबो पाउ पिजद्रिङैदा ब्रेक अमतंग लौजरी Musicians, singers, dancers, rappers, actors, comedians, any talent. The stage is waiting for you to showcase your hidden talent all over India through Mega Talent Show on lamjingbatomtv of Manipur private satellite television channel, which is available at Tata Sky. Prizes: winner Rs 1 lakh, first runners-up Rs 80,000, second runners-up Rs 50,000, 7 consolation prizes. Audition on 30th, 31st March, 1st and 2nd April 2019. Last date of enrollment 15 March 2019. Forms available at Tom Office, Uripok and a college near you. Call 940-299-1938. Manipur ki ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyam gi seba da leizari apamba service khanbiu economy rate ₹15 per kilometer standard rate ₹25 per kilometer luxury rate ₹55 per kilometer Manipur gi district singi maruaina Mau Senapati Ukhrul Manipur gi mapal gi lamsing loinana luhongba madi atai thodok singi damakta akhanaba discount pizari hena kupamarol gi dama contact tobirau 1800 1027 959 amadi 8794613154 aikogi website www.lamjingbacap.com ब्रेक के मतुंग पाउ मखाता न पिजरी हौजिक सथरीबा कुनसुबा लाइफस्टॉक सेंसस असगी मतुंग इना सरकार की स्कीम सिंग थारकदब मरमना युमथोंग खुदिंग द लाइफस्टॉक मसिंग थीबा लाकपा खुदिंग मक्ता मियामना कोऑपरेशन पीबीयू हाइना वेटनरी एंड हस्बेंडरी सर्विसेज डायरेक्टर डॉक्टर हैस साउबा सिंहाना अपील तौरकली अखोइगी पाउमिना डॉक्टर हैस चाउबगा संजेन थोंगदा लैबा महाकी ऑफिस चेंबर दा अखनना उनबा अमदा महाकना हाई सही मंगा खुदिंगी लाइफस्टॉक मसिंग थीबगी थबक चथै कुनसुबा लाइफस्टॉक सेंसस अक्टोबर 10 दगी हौदुना मार्च 19 फावबा चथगनी लाइफस्टॉक सेंसस असिगी दमक इन्यूमरेटर चामगा यांखैनी थोय सुपरवाइजर 19 सिक्योरिटी ऑफिसर 13 न पुन्ना थौदांग लौरी ममांगी चही सिंगा मानदबा मवोंगदा डिजिटल इंडिया मपुंग फाहनबगी पांदमदा अहानबो ओइना टैबलेट कंप्यूटर की मतेंगदगी डाटा कलेक्शन तौरी हाइना फोंदोखी भारत सरकार की डबलिंग द फार्मर्स इनकम बु मपुंग फाहननब होटनबदा अचुंबा असेंबा सेंसस रिपोर्ट मथौ ताई रिपोर्ट अतोगी मतुंगिना सरकार की चखवत थौरांगी ओइबा स्कीम सिंग थादरकदबनी नाकल अमरोमदा हौजिक फावबगी ओइना मणिपुर की चिंग अमदि तम पुन्ना
khungang lising ahum chahum nifu rom cover tawangam le haiki limited resources adai koi gi manpower aduga mobility gi leiriba khudong chadaba mayam si koi da sulei leina koi masi koi matam chana timely loina na bagi damak ta koi yam kanna department na honna jarak pasida mayamna villager sing adai atei ti leibiri ba citizen mayam puna mangna cooperate tawbiro aseng ba data pibiro aduga maduda koina base tawraga akoi gi saukhat thaurangi scheme plan project mayam si maduda base tawgataba yam maru oiba pot oibanina achumba sengba si pibiro census si changuba matamda convince tawdadana aigi mu manungi property san yen ok deidi atei leiriba mayam si ai kamai kadoi haidokadoino ai haidopom thukte na haido oi gain tongna issue mayam ma yawi madukoi lekai dugi kungang dugi volunteer sing club ki deidi civil society organization sing concern authority ga wari se phajina pau se phauna jaraga kona budi convince tawraga tawbirai nupi numerator sina my family se puraga village da leega lambi thong khudong chadabanina loidabadi yadabanina na maduna koina smani am wana koina honna jariba mayam gi kanu tawusida cooperation prajagi section khuding makte gi cooperation pbo na koi department gi site gi hasan election gi site gi mayam da appeal suma tawjari Taramathoi suba Manipur Vidan Sabha gi taret suba mifam tha asigi kungi ayuk pung taramathoi degi Haunaba Governor Dr. Nazma Heptullah na samon tawkre Bharat Sangvidhan ki Article 174 Clause 1 gi makhada session asi Chathanaba samon tawkhibani hiram asiga mari lena Manipur Legislative Assembly ki Secretary M Ramani Devi na chairol amasu thokre Imphal East District Zilla Parishad ki oina district asigi DC na haujik MGNERGS ki allocation thoktana leiriba asti laibak thibani karigumba tha asigi taruk phawgi manungda fund allocation thoktaba tarabadi Imphal East Zilla Parishad member singna DC boycott tawragani haina ngarang Porompat ta leiba panchayat bhavan da pangthokiba pawgi mifam amada Zilla Parishad member singi mahut sinduna Uchekon Nongchup Zilla Parishad ki member Seram Neken na phongdokre mahakna makha taraduna center dagi Imphal East District MGNERGS kidamak thadarakpa lupa crore 18 lakh humfu humdoi gi senphambu matam jana pithoktana leiri district asigi DC na senpham asi thadokbada manung mapan phawna uba mawongda tawbidaba asi Zilla Parishad member singbu thawoidabani maram aduna misang sanga naiba mawongda fan phajinduna thamliba DC sindokpiu hairakli Ngarang numidang wairam Tengnopol Police Station gi SP Soibam Ibom Sagi mityang makhada More Police Commando gi Kangona Imphal More lambi paringda More dage Imphal tamna lakpa Maruti Suzuki registration number MN061A 6857 sek tawgi thabak chathabada mioi ama lupa crore amaga point kuntra rongi oigadaba number 4 gram Chatruk Yankai ga konana fagat kre Paraba mioi edu More ward number Taret Savangphai village dagi Thongkholol haukip chahi kuntra apokpa jampau kawi mahakna number 4 sing adu tongan ba packet Yankai da haplaga gari adugi thongi nakan da lotlaga purambani nakal amaromda Nafki Kangbuna su Singzamai Chingama Kadaki Mioi and Lupa Lak Amarongi Oigadaba WY tablet ka Konana Fare Paraba Sing Aduna Lilong Kono dage MD Rizan Sahi Kunmari Amadi Lilong Haino Makong dage MD Farhat Khan Sahi Kun Kawi Makoi Ani dage Angoba Machugi I-20 car Amasufagat Le Hairi Naga Purup Singi Oiba Maru Marang Hunbagi Kumbai Lungaini Sahi Asigi Oina Understanding True Culture Haiva Thimda Naga People's Organization NPO na Yumbu Oiduna Tha Sikitara Mangada Senapati District Headquarter da Pangthok Lagani Hairi BJP Nauria Pakhang Lakpa Mandal na Sinduna Hana Tongan ba party da Yaurum Laga Handakta Nongna BJP da Sanglakhraba Nauria Pakhang Lakpa Kendra polling station Kunmathoi Kumapan Maitramgi Wakar Singh ngasi Kendra asigi MLA S Subhash Chandrana Harau Tayamna Okre Lamphel leba MLA gi quarter da pangthokhiba opagi thorum aduda BJP Manipur Pradesh ki General Secretary and Nimbus Mahila Mandal gi President ke Inaucha Nachingba Mioi Singh Saruk Yakhi thorum aduga mari lenana
पाउमी सिंह MLA Subhash Chandrana Chief Minister N Birena Luchingba BJP lengakta miyamna hena thazaba thamduna party asida changlak paleptri masida Mahaki Kendra dagi suhana tongan ba party da leram laba thomi kiana changlak pada Kendra asigi oinasu BJP party gi mapangal hengal halagani haiki Chief Minister Birena Luchingba sarkar asina paikhalaliba maruina nauya pakhang lakpa Kendra da paikhatsariba thabak thorum mayam si pembedana maitram awang 21/29 की पोलिंग स्टेशन से हाना तृणमूल कांग्रेस वाकर ओबिरंबा NIDP वाकर ओबिरंबा कांग्रेस लेबिरंबा पुनमक सरकार असिगी लोकल इबा सेमगल इबा सागल इबा मयाम सिंग असिदा थाजबिदना ngasi asi February tang manga Tha asigi ahumda Maitai Council Moregi President na More Nepali Basti area digi khunkiba sen yawba beg adu ngasi MCM gi office ta beg adugi mapu oiriba Khurai Sorok Haibam Lekai digi Chandramala da khusin nakre Amuka hana break amatanga lauzari Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba mobile furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari miyam service vertical sing asigi khudong chaw lobi ngasi lengchin biroksi mobile furniture cooperative near Fall Products the great wedding sale by mobile furniture Break ki matung da taram na okchari amadi pau makhata na pizari NSNIM gi makok thongba sing na pirak pa pau gi matung ina tha asigi tarama thoida Dimapur da pangthok ko dori ba National Hoho Assembly da muiba saruk yaga dori mahak lakpagi maru iba maram amana lup asigi president amadi vice president khana na bo oiramgani haina panari panbaya badi Isak Sisisu amasung khole konjak laikhidraba tung da president amasung vice president gi phamsing hangduna lakhibani Q tuksi amasung tung met konyak na fam anigi mirep oiba yana leiri fam anigi Mikhal National Hoho ge Assembly manungda Mikhal pangthok pa yana leiri India da military modernization da chauna mityang thamduna America gi defense manufacturing company Lockheed Martin na India ga akhanaba partnership oinaba khanghalakre Lockheed Martin da aeronautics strategy and business development gi vice president Bebek Lalna high kibda Lockheed Martin na India ki strategic long-term international partnership ta mityang thamli India da advanced defense system yam na maru oi mahak na makhatara dona partnership ASEAN US natana atai stakeholders sing da su kanaba pigadori company asina Indian Navy na utility helicopter 111 launaba plan da saruk yagadori India ge naval utility helicopter program da S76D helicopter na chapchaba platform oigani hairi Supreme Court na ngasi sit phan wathok ta January ba Kolkata gi police commissioner oiriba Rajiv Kumar bu mahaki mathak ta chathari ba wahang pahongi thabak ta mateng Pangnaba Kangan Kre CBI gi Maikai digi Attorney General KK Benugopal na Rajiv Kumar gi mathakta wathok adugi matang da maru oiba langlang lanjin kaya muthatna ba hotna bagi damak maral siribani nakal amarom dana Police Commissioner Rajiv Kumar na lawyer oiriba Senior Advocate Abhishek Manu Singha B na CBI ge thong adu laman khumbani loinana makhata na Rajiv Kumar bu Silong da wahang pahong tawgani amadi mathangi hearing lakliba tha asigi kunda tatharagani hairi Nakal Amaromdana, West Bengal ke Chief Minister Mamata Banerjee na CBI official singna chit phan wathok ki matang da wahang pahong na bagi damak Kolkata ke Police Commissioner Rajiv Kumar gi mayum da changna ba hotnaram ba matung haukhiba nomaijing nimitaki Kolkata gi
Isplanda Labor Metro Channel the Wakat Mifam Satari, Mamata Banerjee Mahakna Tauriba Dharna Adu, Ganatantra Sangbidan Amadi Laibak Asibu Kanabagi Damaktani, BJP na Luchingba, Laibak Amadi National Security Advisor Gi, Mayokta Tangai Fadana, Asiguma Kongjang Asi Sangsin Hanabagi Damak Sarkarbu Maral Seki. Ngasi phongkiba pause singda kari kari maroiba pau yauribage haibadu amaktang punna khangminasi. Sangai Express CAB gi khongjangda MU community su saruk yakre. Chief Minister na ahum suba World Bamboo Workshop hogdokre ahenba wa pambising thajinse WBO. Congress na Rahul ga Manmohan ga unakre Rahul na thajaba pirakre. Jiri lambida ban economic blockade hokre. Pokna firm MU gi oza amasung mahiroi sing yaungna mafam kayada CAB gi mayokta protest tawkre. Prime Minister President amasung BJP President ge ifiji sing mai thakre. Nesona MP sing mathang unari. State Assembly gi budget mifam February kundagi famnava cabinet na lepna kre. Aran bada yumpham oiraga yaning daba phongdorak libasi laibak thibani. Committee Leiva Kuntra Marina Saruk Yaduna World Bamboo Workshop Hokre Naharol Gi Thogang Manipur da World Bamboo Organization Mateng Pangduna Bamboo Business Chaukat Handuna State ki economy fagat hanbada Mateng Pangbiu Chief Minister Nesona Lusingduna Rahul Gandhi ga unakre Congress amasung UPA na CAB gi mayokta leigani Rahul Gandhi February kundagi Assembly gi budget mifam famnaba cabinet na lepna kre Huyen Lanpao, Indiana, Myanmar da thong humpumapan sabagi thabak. DPR gi asumsum da CBI da thigat hanbio haina PIL thangalakle. Asia da ahanba oina Imphal da World Bamboo Workshop hogdokre Senmitlon fagat hanaba wagi pothok hengat hanba mathok tai. Chief Minister February kundagi budget mifam haunaba cabinet na warep na kre. Land compensation pidabadagi jiri lambi thingkre. Chief Minister ga wari sanaraga firep logani. STDCM Sakhangdaba singna kapsilambadagi mapamasa soktuna laikat nakre. Sana Laibak ahum laksuba World Bamboo Workshop Imphal da hokre Manipur bu chahi sigi bamboo capital ni haina WBO na lauthokre. Manipur gi budget mifam February kundagi hauragani Sakhangdaba singna mapamasa nongmaina kaplamle. Isel Express Non-communicable disease screening taunaba mafam nifu da mobile laboratory system hangdoknaba lepna kre. February kundagi Assembly gi budget mifam famnaba cabinet na warep lokre. Chief Minister na World Bamboo Workshop hogdokre. Ireibak February kundagi Manipur Bidan Sabha gi budget mifam famnaba state cabinet na warep lokre. CAB gi mayokta paktak nana khongjang changsin kre. Awang nongpok lamdam mai thabaga manare. Combined force na PLA ama fare. Maro iba pau amuk hana. Hauzik sathariba Rajya Sabha gi budget session da CA bill asi supplementary bill ama oina matam amada hekta puthokpa yai haina Ramadapna haikre. Haurakliba angang singi punsi lep kadoriba mahai masinda maram chadana apanba piroi dabani haina Manipur gi Governor Nazma Heptullah na phongdokre. Amadi Trans-Asian Highway oigadoriba National Highway 102 gi Imphal More lambi paring pakthokpagi thabak khumang chawsinli. Hauzikidi Manipuri pau matang sa loisinjare ahenba pau ga loinana nimidang pung mapal da muk phangbigani.